Paganegi Ukirish Bakhuid, Tongin Dubai, Nagabinda, Olipet, Marwain, Barakega Sngi Kam in the Kasngi, Duairu Nagabinda, Jinko Jinkhajo, Anti Saukumi, Duairu Nagabinda, Silverstone Jana, Bad will be loin, line, Wanyang, Badarmut Kikon, Kamdam will be Berlin, Bin Wanyang, Ba Ndukan Skasuka sign. Duai Nagabinda Louis Weissman by Tamjur. Duairu Nagabinda Kong Iva Pawa Idon Haka ICU by Neo Chloe Jingo Jingham. Duairu Nagabinda Pin Klein Borlang Karsimyong by Idon Hapadengajing Pankajing Shutam by Neo Board now try. Nice pass up. Daga jingri belai tongin kerpa dia jisu ben ketai ingi ben koit ingi ben koid ingi ben klein ingi haga jingi men siem kam dami haga nega sungi buram janga Maria Magdalena tongin ambu yaga jing tumu kerpang naga bintagi nompo bakin kerla ka pamod ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid ka jinga e jango trai jangi Jisu Christ bad ka jingi jango belai Lembad ke jingya silak jangan men siem Bakhuid kindon rengkat bat pi barok tongin sangesh por ban sausi halor ki pop jangi nginang kerpade ke jingya silem jangan Maria Magdalena habang ya kendo bon jait ki pop baga bor Jisu kan tre hapo jangi bangindup lang ki Bakhuid ki bat kam eat ya ke jing kuit ban ya ke jingim jang ka pop ai bau Jisu unam yalam nang yalam ingi syakum kata ka jinglong bangindup la ban syakri hok ya ujisu Jisu be eat map yangi side kud yangi kumbamela pelong ya ka Maria Magdalena ka apostol jame bandup long ka syakri bajanai jame nga plam ha ublay badan bor barra badahapi ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jimpar khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakra e janga Markata kerpadi ke Maria Bakhuid kabaya isa kata isoti ya ki angel bad kri kuid badia pi ko himen ko para banduai na gabinda janga hautrai ublay jangi ublay badan bor baro ni sune yangi badan dalam mapi ki pop jangi unialam yangi shaga jangi bam jekut amen. Christ
Long in dia Dubai. Dubai nagabinda baraka jing tumu jangi. Baka bor jisu nampau haka jingim jangi haki ingasem jangi. Haki bapangi bashitam. Haki nompop. Kam dame lembaga jingi side lem janka Maria Magdalena. Koblay me uba ukun balaka marway jame ulapin kamti haka Maria Magdalena Hashua junkiwe pat ben penbana yaga jinkamen paska. To ay ngi karpat ba da ka jinga side lem ba ka nuksa jingim janga. Nginla banyalap yaw Chris ubayim. But ngin yo I ya u ba usenshar ha kaburom jame. Ubayim ba senshar rengkat bat me ha ka jingalong kawe jangamin siyem Bakhuid. Ublay junom la junom. Kajing pule na kajing rai u Solomon. Kanong let kurim kala jubab. Ha kajing tiak menmit ngalawat ya uta uba kamen sim jonga kain. Ngalawat ya u henrei ngaklam shem satya. Ngalakot ya u henrei u klem ti. Ngan yang joj menta bat ngan let syakaleng kasunong. Ha kisurok bat kilimpong sunong. Ngan wat ya uta uba kamen sim jonga kain. Ngawat ya u henrei ngaklam shem satya. Kinong aphira kilalap yang nga. Kadba kidang yat para hapot shnong. Hato pilayo I ya uta uba kamen sim jonga kalai. Kai. Nga tang shuklat batki ngalasyam ya uta uba kamen sim jonga kai. Kaktien jong utrai. Psalm Jubilee number Neuspa Sauputra.
Utrai undon rengkat bat pim. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum uya anis. Hagas Sngi ning kong janga Taïew ka Maria Magdalena kala Lait siya ka jingtep dang step perngap. Kadba dang dum. Bat kalayo bala wengno yau mau kang na ka jingtep. Kumda kala mare. Bat kala Lait siya Simon Petrus. Bat siya uta uway pat usinran. Uta uba ujisu iid. Bat kala ong haki kila shimno ya vutrai na jingtep. Bat ngimtip hae kila bu ya u. Kamaria kala yang bat kayam habar ka jingtep. Bat kadba kadang yam kala dem ban pes siya po jingtep. Bat kalayo arngot ki angel ki bariam li. Bagi siyong hangda habaladon ka met u Jesu. Uway hakli pad uway hakijat. Kila ong haka kokong bale piyam. Kala ong haki namar kila rano ya utray janga bat ngam tip hangno kila bu yawu. Maria ong kumne kala pai din bat kala yo iyaw Jesu bawiyang hangta. Nenre kam tip bade u Jesu. U Jesu la ong haka kong bale piyam. Iano pi wad. Kalanang taray ba udayo nang sumar keper. Kumda kala ong hau. Ko ba lada pilara no ya u. Ya tu ya nga. Hae pila bu ya u. Ban ngan lay shim no ya u. Uji sula ong haka. Maria kala pai wak siya u. Bat kala jibab haka Hebrew. Rabboni. Kabamod ko nung ikay. U Jesu, ula ong haka, wat so iya nga, namar ngampat late kiw siya upa. Henry kilate, siya ki para nga, bard iya tu haki. Ngala late kiw siya upa nga, bard upa jampi. Siya ublay nga, bard ublay jampi. Kumda ka Maria Magdalena kala late iya tu haki sinran. Ngalayo iyaw try, bat kalayo tu haki, baula kren haka, yakine kiye. Ka gospel jong utray, ko himen ko pera bayid hautrai Jesus Christ minta kasngi kabalang kareke ya kasngi burom janga Maria Magdalena Bakhuid. Habang yusngo syapang Maria Magdalena Bakhuid, habang yusngo kekerteng janga buon ki briu ki perkat bar kadele se kapara janga Marta. Dondro ki ba Kenya ka Maria Magdalena kum kata ka kente ka bala klim bala ora shaw Jesu da bun ki brio da ka bakino bakala klim dondro ki ba perkat lese kala balongka kinde bala wan ban sait ya ka kejat jongu da ki umat janga badniat ya gishniu henrengi haben sautu kine baro kimde Maria Magdalena Buna padang jongi ngidon haga jimur jongi ka Maria Magdalena kalang ka kinde ba klim kataru kamde ka jingshisha kalong ka Maria Magdalena kalong nompop kumangi Henry kamde ka kinde bala klim Henry ka ktino bale ka ong haga gospel jongi Lucas ka ba pra ive ar kalalong ka kente na kaba ujisu labe hinyungut kiksui. But kaya kabangilaban sa uto, kalalong kente kabala im hakapop, kaladon bun gijing shitam, kamdame palat yakipop, lese kalaban long ka, jing shitam namar kinigiksuit balasyong haka.
Lese suit ula pinchitam sat iaka, pinjinjar palat iaka, bakala bandon kano ka jimpang kabashirke haka jingim chonga. Henry nadu ka por bakala yakando ujisu be uksuit naka but kala light luin naka jimpang. Nadu ka por bakala light luin naka taka jimpang kamshim la sange ban budia ujisu. Kakatino bale ka ang kalalong ka nombur jongu kris but kalalong ro kabayatrelang but ki sinran jongu jisu. Dena kata ka daw minda ka balang ka ang kalong ka apostol jongi apostol. Kalayo kane ka kerdan. Makaro kalong ka apostol na padeng ki kinte. But kaya ka ba ngilaban yo ikam kerpang haka jingim jongka. Nadu ka por kayo madya ka bor but ka jingi du jisu. Kam shimla sange ban idya jisu. Buon na padeng jongi pat. Naki por shaki por niyo madya ka jingi du jisu. Niyo madya ka bor jisu. But enda dep ka kam ni Lait-pai biang shaka jinglong batalot. Lese ngilong ki brio ki bawad yaw jisu tang ban pindap ya ki kam. Yenda ladep ki kam ngi klad biang yaw jisu. But ngingop haki jingtolot jangi. Henry ka Maria Magdalena kalalong ka sinran jongo jisu kalalong ru ka apostol bay nuksa baba yangi ki kun jongo balay. Lemba ka jingyai ne janga, lemba ka jingyai sha janga, lemba ka jingid baklam kut janga. How jisu. Dena kata ka daw ko himmen ko para ngidi ben peit ya ka Maria Magdalena kum ka kante kabala kloy ben shakri yaw jisu. Ngidon bon ki longumi, don bon ki kun samla kente ke ba yid yaw jisu. Don ro ki shinrang ke ba yid yaw jisu. Ke ba long ki shakri yaw jisu. Shisin ba ki yomad ya ke jingidu jisu. Kim kwa satya ban pet jingay na kata ka jingid. Pat bon sin ngila ban yoy kum kini ki longkomi, kum kini ki longkopa, kum kini ki kun samla. Ba yay shakri ya kabalang. Kalem pan kano ka jingsiyo. Kalem kemilindi eye na kabalang. Ki aiti met bad mensiya. Tentang ki brio ki kirli kamindoy ayu kini ki brio ki pelod ya ka por badu jisu bad kabalang lese hakamatu jisu. Nagabinta ki brio ki bambat yomad ya ka jingid. Kimla ban sauto bad shempang. Ya ki jingle jong ki brio bariu balay ki ba yomad ya jisu. Ka jingyo mad ya ka jingidu jisu. Kapelong iki brio ban tu syajan. But ki kaloy ban pelut ya ka por jangi. Ki pelut ya ki kaspa ka peu jangi. Naga benda ujisu. Kalam kemi lendi ye na kabalang. Ne na kano retreat center. Ngilaban yu don buon ki brio. Ki ba pelut ya ka por ha ki retreat center. Lese haba buon ki brio ki ay sharum shaneng. Don ki riu balay kum ka Maria Magdalena. Kiba wan ban perlut ia ka por. Lese kive ki yong hapadeng kini ki jimbun kam kumnong in lapor. Henry Maria Magdalena kalong ka nuksa baba buon ngut ki brio kumjuru kalong ka ba ay minsiem ya ki badon kum kane ka jinglong ha ka jingim jangki. But kae ka bala jaha ka jingim jangka Maria Magdalena. Haba kala rai ban shakriya ujisu kalam sange. Haba kala rai ban shakriya ujisu ya ki apostol. Kalayo ya ka jinga e kerpang. Tentang ki brio ki kirli. Kamindoy ayu ban lay duway. Kamindoy ayu ban shakriya kabalang. Kamindoy ayu ban id hadu kata ujisu. Namar ngidon buon ki kam. Ka Maria Magdalena kan peit yangi bad kan ang. Peit nuksan nanga. Kamindoy jong ka jingidu jisu bat ka jing shakri ujisu balong apostol kalong ngalayo lad ya ka jingkerku kabakarhay kane kala balong ka kana lese ka Maria Magdalena kan ong yangi pay namar ba nga idya ujisu ngam shimla ting banyang hake jajong ujisu hak hatba kisanar panayaw
Ngalayo i dala ke jongi kemat ya ke jingi ab Jesu. Ngalayo i hala ke jongi kemat haba Nicodemus bar Joseph na Arimathea kila tep ya Jesu. Ngalayo i ya ke jing tep jong Jesu. Ngalayo i ya ka metiap Jesu. But kambat kot ka kana jonga. Kan ong biang hangi ngala yo i ya Jesu balamipat ningkong. Ngalayo i ya ka jingtep bateli. Ngalayo lad ban keren ya Jesu. Ngalayo lad ban kudup ya Jesu ubala mipat na kibaya. Badai na kata kadaw kakatino balay ka ong Jesu ong iya ka Maria wat nung so iya nga. Perlay dia nga. Namar kalayit palat ya Jesu kam nushu ban ino Jesu. Kalayay piyam ya Jesu. Kalayay bat ya Jesu. Badu Jesu ang shu pelai dia nga. Kaneru kalong ka dakashin jongka jingit jongka Maria Magdalena. Kane kalong ka jimendoy ka ba ka Maria Magdalena kalayopediang namarba kalayit kalam sange kala syakri kalam sange kala wadia ka por ban syakri ya Jesu. Kala kalalong kasaki baningkong jongka jimmi pa jongu Kris. Ka jingsaki jongka kalong ka baskem namar kala don hakijad. Ka Maria Magdalena kan ong ki ki ong hana Jesu shim layap kan iyang man ong manoba ong ngalayo i halaki jongki kemat ngala don hakijad jongka dempana hakaba ki shipai kidang sanar penayawu pisngabjar pimtip eye. Lalaki beri ong hoid shu sanar penayaw Jesu Henry shim layap katokat ne por hadin ki apostol ki la ra'yau badula laitim ka Maria Magdalena ka ong ngaladon hangdo haka jingtep haba ki la tep iya ka jingtep jongu Jesu ki babu ya ka metiap ngalayo i halaki jongi kemat ki la bu ya ki maukang bahe bad ki la pendai ya kata ka maukang Taïew snabjar ya ki brio ki ba ong shim layap. Nagabinda ki brio ki ong hoid Jesu layap kumbayap kino ngiyalap. Henry shim lam mipat u ong ka ong biang ngala yomad yabu. Timdon hok bantok. Te kabamod ka Maria Magdalena kala priang ya ka jingidu Jesu tang kadbaudang Henry kala pinbriang ia ka kubor jang ka jingmi pad hadin ka jingmi pad Jesu. But ka Maria Magdalena kalong ka apostol jang ki apostol de makabala lait bantan ia ki apostol siya ka jingtep. Kala ay mensiem ia ki apostol bala tolot bor kabadu jingait kabadu jingkarmen. De na kata ka daw ko himen ko para ka jingim mensiem jang ka Maria Magdalena kalong karukam nagabinda jongiru. Ladangi budia ka Maria Magdalena hakene ka dor ngiru ngin poisya ka jingtep. Na ka jingtep ngin poisya u Jesu. Uban kot yangi da ka kerteng. But u Jesu un kili yangi. Bale piyam kong. Bale piyam ko ba? Bale piyam ko kon. Bale piyam. Pimdon daw eye ben yam. Shisin ba piyomad ya ka bor janga jimmi pa jango Kris. Don bon gibri ki bayam haki inga sem jangi. Don bon gibri ki yam haki imlang salang. Don bon gilonggo mi longgo pa ki yam. Kadaw kalong kimpat yomad yaw Jesu haka jingim jangi. Kimpat don jingidu Jesu haka jingim jangi. Don bon gibri ki bakuslai haka jingim jangi. Don bon gibri ki pelud haki ki por jangi. Kalam samutu kumno kin Don bon gibri ki perkaben peniap yalade. Don bon gibri ki peniap yalade ru. Don bon gibri ki penjot ya ka jingim jangi. Namar kim la ban sange ban yam. Ujisun keleyapi bale piyam. Namar ngaladon rengkat batpi. Ko himmen ko para hagane ka Sngi buram jangga Maria Magdalena tongin duwai bangirungin i stang ban i dia Jesu ngirungin stang ban perlu dia ka por jangi ban syakri au Jesu kalam kemilendi kano ka jingsiu keliang
tang ka jing siu kerliang ka ba kongsan ka ba ngidon kam kalong baniang hakama tu Jisu haba kot ka jingim bania ma dia ka jimme pan ka jingi jong Jisu bai ed karko kardo yangi persad men siem yangiru kumba mela persad men siem ya ka Maria Magdalena banlong ka sinran jome banlong ka apostol jongka kubor babha jome karko kardo yangiru kumju bangiru nginum sno tait nginum sno dojing karmen haga jing shakri yangi yame haka balang haka met bamayan jome enyaro ya utrai Jesus Christ in yang plai ka jingate ka jong ngangate how play pa den board pa ro nong ta ka bening ba ka kando but how Jesus Christ so kun marwe jong utrai jongi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria tesoti yau bala shalabin hapo pondius Pilatus la sanar panayabu la yap la tapyabu wala kya shaki bayab taga sngi ka bala na mi patne ki bayab wala kiyo shabani ushang shakamonu blay upa badun board barro nang da wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayab ngangit how men sim Bakhuid taga balang Catholic Bakhuid singasula kri koi haga jimmap ikipo haga jimmi pat kado daga jingim bam jikut amen Nice spot, Bakhuid. Duai ko kemen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi kalanga ba pniang khon ha blay upa ba dan bor ba ro to pdiang ko trai ya ke jing terwa ki bangi wanra haga sngi buram janga Maria Magdalena Bakhuid kaba yang ka jingit bala iti lut janga ukun bala ka marway jame wala pediang ha ka jingisne uba im bat sanshar jinom la jinom Amen. utrai undon reng ka bat pim token tiu yala ki donot tongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong ka ba shanghok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamanla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrad koppa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar haki rikuid kibala pinkantang yalade hau Chris naga vinda ka hima bane kalong ka bade hok baniro ya ka jingsuma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom briu shaga jingkui tin rai janga but me ver ya ka ban mat hangne
haperte ya gilit jingai ya ke ba enyo ha ke perte batimai bat kumda rengat bat ka kin hon jangi angel bat kiri kuin ni ro eme bat ni pen pana klem sange Sngi borom jangga Maria Magdalena Bakhuid tonginang duwai bangirong indap daga jingid ka jangu Chris daw men siam Bakhuid bangin nom sange ban shakri ya uban it ya uban don lamba de Jisu ha ka jingem jangi dashisha melong Bakhuid kotrai katame jong ka jingkoid barom namar katangi karpadi me to pen koid pen kantang ya kini ke jing tarwa jangi da ka ba pa yo men sim jame kum ga jer halo junkie bakin kerlalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi o Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia ya u badala ai halage senran u ong Toshim but the bam naka nepi barro. Namarka neka longa medjunga. Yaka by nighty, naga benda jumpy. Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ulaya ka halage senran badu ong to shim bat dina kane pi baro namar kane ka longa kuri janga snam janga jonga jutam batte mai bad bam jukut yaka ben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babun naga benda ka jimma pi ki pop talaya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris ta pen koi dia ni pen koi dia ke men siam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam barok ya da yang inau bamen na ki kalam kajimaya jonka jinget Namar kata ngi ke ba pen menda ya ga jingia ba ke jimmi pa jangu ngin tarwa hame go trayo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngira aing waidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme ber ben chakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke ba yo benda hakamet bargas nam ukris ngillong ke bela penya tele kawai da umen siyam Bakhuid takan mau ko trai hakabala ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte pato penjana ya ka haka jingit rengat badulia uppa Bakhuid jangi u wilbert u bishop jangi bat baro kilingdo bat kiriniam
Takan mau lemro ki himmen ki parashin rang bat kinde ki bela yotia daka ba kermen ya ke jimmi pat badia baharo ki bela klat no ha ke jingis ne jamme top diang ye ki shaka jing sha ka kama jamme to isne yangi baharo ngi kar padia me rengkat bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango belai bejosa bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid ka Maria Magdalena Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru ki recoin ki bela pensava e me pateng la pateng ngilong ki babit benio binta ale ma ke jingim bam chikut per bangini ro but pindon buram ya me da ukun jame o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawai jang men sim Bakhuid baro kaburom bat ke jingero genom la genom Amen. ko himen ko paratong in tuwai banginang yo jingai ke jingkar ku halo jongi ni tuwai na kapinda bar ke jing tumo jongi bangiru nginyo mat ya jisu kumbaya mat e Maria Magdalena ko pa jangim ba habening kalong ka Bakhuid teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakndo kumba habening to ai ngi binda ka jimbam jangi ka bala kasni padama ngi gereng kan jangi kumbangi rungi map ike belis ni Badu lam yang isya ka jimpen shoy Nrai ta pelait yang ina ka basiniu To pelait yang ingi karpart ko try na ka jing siniu baro Ha ka jing spoon jame To ai jing suk jing sain ha ka sngi jangi Knamba da ka jing arap ka jing isne jame Ngi light baro bo na ka pop But ngi nyo jing ada na ka jing jinjar baro Ka bangi dangap kamilindi ya ka jing karmen Bakhuid But ka jing wan pa jung nom penim jangi O Jesus Christ Kotrai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme badha ka jingspon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawe katkum ka mon jamme mamai uba im bada basensha genom la genom Ka jing sa kutray kandon barabo rengkad bat pim dap da ka jing ido Kristo ngin yaingu markelia Hakami ukun lambro jang play hakami bakit no ka pop jang ka parte so kito ke bala kosha ka jing kawai jang ukun lambro and I shall ka tin but when same jang kan sakiahi
me haganing Eucharist Bakhuid. Haka malapsayangi daga communion Bakhuid, daga communion mensiam. Kumba malapsaya ka Maria Magdalena. Malapendap shoynya ka dono janga daga jingir jame. Nadu ka por bakalayo ma jingir. Kamshimla jingay no name. Jubilee karkoyangi. Irung ilong ki bayo madik jingir jame na ki posha ki por. Henreng imjule imju im kumba im ika Maria Magdalena. Gon Sngi pentalo dia ke jingim jangi. Yesus kener lakati jame halo jangi. Pangindo pla banyai ne haga jingin. Indo pla banyai ne haga jing shakriya me. Kalam kemelendi kano ke jing siu kelia. Yesus ai boringi. Ben koi ben kia ya ki bapang ki bashita. Ki bashimenta haga ne kamas Bakhuid online. Karko kardo ime ipa badon rengkat badni. Karko kardo ia ki kulong kena baro ki bapang ki bashita. Karko bat ben koi dia ke batia ha ki hospital ha ki ICU. Menang le ya ka kamla. Karko kardo ki kon ki barake ka Sngi ka me takas ni ai bor Jesu hallelujah 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 Jesu 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 ben shirham ya jingi jangi Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 ko himmen ko para tongin duwai nagabinda news nem janga Jubilee pangiru ngindipio ka jing light load ka jing benjam pura kumba ka Maria Magdalena ka layo madi ka jing light load pura balong sinran balong apostol janga Jesu ngiru ngidwai ko pa ubahabening to ai pa ka jinge ba mela ai hangi au kun jameu Jesu Christ o himmen jangi badha ka leading janga jingir spoon kan kalang haki donu jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala duriangi shaki nonglur lem ka bam shantai ben bet yegi sambai janga gospel to ai ba ki togi sambai kin pen kala dur na shapo ya ka jait ben rio padi ka parte mariang baroka we aga jing kamelendi batikana ya ka benem batimai bar ka parte batimai aba enda ingi bojung ba men la wengno kaburam jame kan ting shine junom to ai ba ka jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nut ya ke tia jingan show habaning ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ka jingkamen ba jing suk jung nong sis pa jungi satala ka parte shamai ko blay jungi bala karku junom kalang ka buram aga jingyaro junom amen ko pa jangim ba habaning kalong ka Bakhuid karteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kum ba habaning toai minta ka jimbam jangi ka bahala ka sui patama pi gring khang jangi kum bangiru ima pi ka bless new yangi pada dalam yangi sha jimpan shoy rai taplai tingi na ka bas new amen ku blay ka madia ka badap ta ka jingaye utrai don bat pa la kar kuye pa na pe kinde balakar kuya sopo jong pau Jesus Maria Bakhuid komi jong play duana benda jong ikinom pop minta da kapor ka jingya jangi amen ka aburam hau pa beukun badamen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kom jum minta da bara bo jinom la jinom amen tongin ya duwai hiduai karpang naga benda baro ki bapop ki badon haki ingasem lembaga jingya silem janga Maria Magdalena kinio ya kamen siam ben kala kapam to ai ba ka jingyo pediang bakentang ya ki jingmaya jame ko trai kan pendap yangi ya kata ka jingit bayaine da ka ba ka Maria Magdalena Bakhuid kalasno klamsange hau Chris uken rajanga uba im batsen shar jinom la jinom amen utrai undon rengka bat pim play button ball button karkuya pi uppa barukun badumen sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jong utrai daga jingim ka jumpi Lai spark at song.
Salam, hau baba dekon bermensing Bakhuid, Marcel Myrthong, Jubilee, nama Islam, Amin. Enyero yutra Jesus Christ, nama Islam.